Ja bih samo rekao da je na području Čačka ispaljeno iz lansirnih stanica 166 raketa ukupno iz 8 lansirnih stanica, a da je na području Moravičkog okruga ispaljeno 364 rakete iz ukupno 34 lansirne stanice. Pored toga, imali smo značajnu štetu u pojedinim selima, u 4 sela najveću štetu, još uvek nemamo tačnu procenu odštete. Ono što moram da kažem do početka ove sednice da je ukupno prijavljeno 66 poljoprivrednih gazdinstava koji su pretrpeli štetu. Nakon formiranja komisije i sagledavanja terena imat ćemo precizniju informaciju. Danas, zbog jedne informacije koju smo imali zbog Radarskog centra Užice, da nije na vreme dostavljena informacija vezana za pucanje strelcima, sprovešćemo nadzori nad tom procedurom, da li je sve urađeno kako treba i da li su tačke za prenos veze bile u funkciji, da li je to sve moglo da se odradi kako treba. Mislim da je to u stvari jedan od najvećih problema koji se pojavljuje ovih dana. Činjenica da je toga dana, sad vraćam se ponovo na 19. 829 raketa je ispaljeno toga dana na čitavom prostoru Srbije. To je skoro 10% ukupne količine raketa koje se ispali to je za 2-3 sata, za celu godinu.